سلاورز تماشاوان هجا بولتنا د مجموعه شش ایوار جوار پیشکش کم د دسپیک د گرینگترین سرنوچه لباجار قامشلو رخصنا آسوری سردان نویزگاه انکسی کرد و پدکسی پیشوازی لشانده که پارتیا پیشورو کرد 8 سال لسر یک بونا 4 پارتی کردی لجر ناو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی را درباز دبن سیاست مداره که کرد دبیجه پکه که لبنده فرمانا ایرانیه دا کویریشی هرما کردستانی بکه لعفرین روجاوای کردستانی گروپین چکدار لباجاروک میدان که به هف کتن ده انجام ده کشتی و بریندار کتن دوباره سلاف ده چارچوبه هماهنگی و شیورین بردوام نوبر هر دو آلیان ده دو شاندکه رخصنا آسوری یا دموکراتیک سردان اوفیسا انجمن اجتماعی کردی لباجار قامشلو کر و لگر دسته سروکاتی انکسی جیویا لنویزگاه انکسی لباجار قامشلو روجاوای کردستان شاندکه رخصنا آسوری یا دموکراتیک به سروکاتی گابریل موشه برپرس اوفیسا پیوندیان یا رخصنا آشوری به دسته سروکاتی انکسی را جیویا تیده هماهنگی هلوستان ده چارچوبه کار هفبش ده بریا آشتی و آزادی و دناوا اپوزیسیون سوریه ده و به حس کرنا و حوالبندی جهمو باران و گنگشه کرن هروها هر دو آلیان لسر روشا سوریه بگشتی و کار کمیتا دستوری سوریه یا نو به تایبت جی راوستیان لباجار قامشلو روجاوای کردستان سرکردیاتیا پدکسی پیشوازی لپارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لسوریه کرد هجمارک بابت و مجار گوتو بیش کرن لوفیسا پدکسی محمد اسماعیل برپرس بریوبر یه پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیشوازی لشاندکا پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لسوریه کرد ده هفدیتین ده هر دو آلیان لسر روشا سیاسی لسر قادا سوریه بگشتی و یا روجاوای کردستان بطایبتی راوستیان بریا 8 سالان پشتی 3 روزان جوینان پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی هات دامزراندن کوته ده 4 پارتین کردی لکردستان سوریه لحولی را پایتخت حریم کردستان بونه یک پارتی شوی دمیوه تانها پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کار و خباته لسر ربازا بارزانی نمبر دکه و دخزمتا گل کرد لروجاوای کردستان و بردوامه دوزا گل کرد لروجاوای کردستان گهانده سر ماسین نافدولتی تماشاوان برز لسر و مجارجی ما مستا عبدالباسط حمو اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا میوانه من ما مستا عبدالباسط دم باش سپاس جبو بش دربوناته کار 8 سالان جروجا کو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا 4 پارتی بونه یک پارتی سال 2014 حتی روجا که ایرو هنچاوا کار پارتیا خواه دنرخینن سلام که شیخول شبویتا و آرک تیوی دپیشی ده سلام رویج و جناب سروک مسعود برزانی دیوان سروکاتیه گو براسیدن سرپرشتی جناب وی اف پارتی دموکراتی کردستان سوریا لپایتخت کردستان هولیری حتی داخستن 13 و 14 و 5 ماه 14 همان دمه جی سلام بو کمو کادرو پارتی و سرکردایتی اما و حوالبر نیوه و دوست و حوال پارتی اما و سلاج بو شهید کرد و کردستان و روانی و بجنا خود طویلن سلاج بوی همو برخدان و خباتکار حوال ما دوست ما انجمن کردی ده حبس و زندان ظلم و زوریه ده براستی ایرو روزه که
دمك مهك بيروزش بوني بارتي ديمقراطي كردستان قد ديروكا قال لي كرده لكردستان السورياي يكم بارتي بفي آواي 4 بارتي 5 بارتي 6 بارتي دبن يك جبوني خبات ودوزا قال لي كرد قد همان دميدا جي قال لك جارا بصالي 5 حفتا حتى انها تم بارتي ريخصني كردا پارچه دبون لی دقوناغا که گلکی گرنگ دهات یکیتیا پارتی دموکراتی کردستان سوریا قول گلک تحدیات و گلک زوردستی و گلک زورداری هبون دقوناغا گلک گرنگ ده پارتی دموکراتی کردستان سوریا هاتا تامازراندن و دزانن جی قوناغا سوری پشتی شورش سوری ده هزاری ازدها کتا قوناغا که گلکی زحمت و دجوار ده قول دیوان سوریا بو میدان خبات و أجندة والشر هرمي وناف دولتي وتايبت قال لك تحديات وزحمتي هات البيشا بارتي أما لتشتهري قرن بارتي ديمقراطي كردستان وك بروجا نتوي وك ربازة برزاني نمر وخبات كردستان السوريا دا قاربو بباريزي ويكريزيا خو بباريزي تولو باز زحمتي وباز وبستي هاتن وهروها سرينا طوان ونهتا وأرمان جندج من الكردات وخستن به تجربه یکی غیزیا کردی نهیلم بگه آرمانجا خالی 8 سال تولو زحمتیا کاری بو برخود بتی و دگلک آستینا دولتی و رخصتنی و واقعاندنی دا ما في قال لي كرد دوزا قال لي كرد صار مع صادوري دا قال لك رولكي قرن بريستيا بله باشه ما مستا عبد الباسط برسك ما هي لسر دو بشانه ام خوازن د چارچوبه 8 سالان ده بزار من که آستانگی و ریگرین کول هاتنه پیشیا پارتیا و چنه هر وها دستکفتین کو بدست خو خستنه چنه دست که ده که آستانگین کو د چارچوبه 8 سالان ده و تیرا درباس بونه هاتنه پیشیا و چبون آستانگ هر یکمین گو شر داعش کردستان سوریا و کردستان عراقی و تایبت سوریا و عراقی گشتی گرودا و قال لك زحمتي چه ياد دوا ملتي ما بنابر بو كوچبر بو قال لك دنياي بلا بو تشل حمود اوروبا الكردستان التركي ياسسيا دجوارتيا خباتا هكاكي ومنظومه قانديلي جو نخست بروجانا تويا انا كسيويا بارتي ديمقراطي كردستان داني بو برچا بيخوا قال لك زحمتيا بخي بيشياوي لا زحمتيا دي ترجي او تواصل جوين دائمي يقولوا حموكم متانا غاندي يقول هاورونين بهرمه هردمه براسي هناك زحمتين جغرافي دربوني هبون لتولولوجي تواصل ودانوستاندن وهر كسك الميدان خباب تكر انا قال لك زحمتي هبون ودزانجي شر سوريا بو شركي قال لك ند اصلي وك صالن بينجي حتى صالي 2010 هذا روشا سوريا بو قناغ ديتر يعني تحديات المصدر قابل المصدر لي دسكفتين بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يكم دسكفت قريبو في كيتيه بباريزي في هيفيه وفي ارمانجي وفي امانته بباريزي وقت بارتي ديمقراطي كردستان سوريا جو برمايه بارتي ديمقراطي كردستان سوريا بينجو حفتايا قريبو بباريز تولو زحمتين ريخستني دوربوني وبلاوغني ياد دوا د اصل سياسي د جيكاري بو بوصله خويا سياسي باش بباريزي وندانا بتولو زحمتين هاتن بيشي وفشارن بون چد آستین اپوزیسیون در ولا خلیش چد آستین انجمن کردی کاری بو بپارێزێ و کاری بو وسیوانی بپیش و بخی کاری بو البوری وانا او ایریشن خواستن و انجمن کردی استهداف بکن ادو او یک رزیا مالا کردی دو خواست دائما بر بچاو بستین و بپارێزێ کاری بو خوشبر ندی آریک و یک ارمانج استراتژیک بویا و اساسیا جی د استین ناو دولتی د دوزاګل کرد همو دنیای د استین اشتیانه و سیاسی د کاریبو انجمن کردی تایبت یعنی پارتی دموکراتی کردستان سوریا لحمو جهه هبه و کاریب دوزا کردی دوزا که اشتیانه و روای و ما فکر کرد دوستو هواری پر کردن لسر اصلا دولتی هم خوازن تباش باخوی ما مست عبدالباسط لسر اصلا دولتی رولا پدکسه چه دریا انا کسی را به چه بخوابه لسر اصلا نافذاتی چه و کاریبو ایش و آزارن گلی کرد بگینه لسر ماس نافذاتی و جوان را وگویزه راستی یعنی دماغ بمروله میزن دسپیک شورش سوری انجمن کردی داخوازی ملت کرد و در پیشیاوی هبون یک جیا متر کلکا رژیم به یا جتر کلکا
آزادی و آشتیه بی گل سوریا توای رابو ملت کرد تم دموکراتی کو هرتنت خواست بله قریب پارتی دموکراتی کردستان سوریا و انجمن کردی قریب رولا خبریز گو بوسلا خویا سیاسی ردیتنا خویا سیاسی نوریا راست و درست کو داره بهتر دوست و حواله تا شریک تا عرب اپوزیسیون بو رولا خوته دلی سو قریب قال لك دسكفتين وك دوكومنتين گو گل کرد دست خستی حتی ادوار دولیده ده چد استن دا کمیته دانوستانه بیان ریاضه دو گل کی تشتكي دسكفتي كي دوكومنتارا يا دواجي كوميتا دستوري دا رولاوي هيا دي اوبوزيسيون رولاوي هيا دا استانا دولتي دا الحمو ولاطن امريكا اوروبا يعني روسيا يعني حمو تشتكو ايرو دبينن وك انجمانا كردي بتايبت يعني وك رولا بارت ديمقراطي كورسا يجوي اساسيه قريب انه وك بوتي انه نرتيا قال كردي روادك قال لك ده يعني قريب انه دوستانيه دست بخیر قال لك ايرو دا استا سوري دا استا دولت این انجمن کردی پارت دموکراتی کردستان ادرسن هری خویاین ریبونی آشتی و دموکراتی جبوی دوزا قال کردی روا بله باشه مامستا عبدالباسط اگرم بحثا کنگر بکن سدمن نل درخستنا کنگرا و چنه قالو چما حتى ها کنگرا و نهاتی درخستنا مکارن سدمان بزارمه چیه طبعا هولدان بو كونغر بونا يعني بريار جواتا لجنه مركزي دالي هر جارك وك بريار وديتن داني برشاوي خيلي قالك تحديات وزحمتين هات داني يعني يك جوا زحمتيا انه كوميتا نافاندي بلتي ما وقال ما كوچبر وبانابر بول سرخاكا خو الحمو دريا يعني تشلو قالك ولا او زحمتين وك بارتيا كديمقراطي كردستاني سوريا فراه وانجمانوي ونرتيا قال لك انه لو بحساني كاربن يعني جهه كي فراه وارمانجو وزمينك خوش جير بكرن بيغمان جي هنا جي او برخدان او نرينه جوني دا خصنا كونغرا بارتي ديمقراطي كردستان الدار كوي ياد دواجي او على يعني كوميتين على كوميتين را دانوستاندن ميكانيزما داين سر ماسيغو كاربن هرم كونغرا كي بشروجا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا لناي واطي قدما كونغرنات يدانين معناته نا خستكا بارتي ديمقراطي نا تشتكي روايه لوقت مگو جار جار كونغر ختل تي دار خستن به انجام لخوي باش وكاربن هيفيا قال كردو باراستنا ما في قال كردو بجهبينه تاريخ حمو بارتي وري خستنا هذا قال لك جارا بارتي كونغري وانا تيل دار خستن قال شرط ومرجن ذاتي وموضوعي ناري كارج بربيه كيجي نا معناته هاتيه باش خستن معناته خلص لوازه بارتي بالعكس بارتي ديمقراطي كردستان قريب خب باريز قال في وقت سفينه كده بحرايا قال لك زحمتين سوريا ده قريب وقت بارتي ديمقراطي كردستان وقت تجربه كايكيتيه ده تاريخ كردستان سوريا ده قريب خب بارتي تحديات وزحمتي وزور دستيه هاتنا بيشياوي باشه يعني لقول خفتنا تا هين حطنا ناتي دس شاكن كاكن هنا كونغرا خال دارخنن باشه اگر هات و كونغرا خال دارخست هنا لولايت لرجاوي كردستان دارخين يان جهه جدا برسن رخصتي كشيخو هلبت كوميتا ناغندي ده او بريارين اساسي تنستاندن وبيرو باورين داوود كونغرا كي جوينكا گشتي ده بارتي ديمقراطي كردستان سركردايه داويت اصلا بله يعني اگر هي هن جوهرتن يعني تغييرات تنافا ام بيجن هلوستا و ج دانوستاندرین کردی ج ائتلاف هفپیمانی اجتماعی حزب شورای اپوزیسیون سوریه اون وکو ج انیا آشتی و آزادیه یعنی هلوستا و چاوا بگلو هر اون سر هلوستا خوی بری اونو بردوام بنیانا حتى انها وقت بارتي ديمقراطي كردستان وقت ديتنا انجمانا كردي بهفرة دمشي والحفاظ السروي دزگهن وان خبات وان دبلوماسيتا قودايا برچاوي خو بردوام يعني وقت بريار وقت تصوره حمو هذا دوست بارتي ديمقراطي كردستان او دزگهن سياسي دبلوماسينا هلبت بردوام حتى ذيك اللي كيجي جي سربلنده يعني بيغمان تو كيمو كيماسيا رخنا بيغمان الحياه السياسيه بيغمان برخنو وبيغهتن وبيغازنينينا ليه حتى انها وقت بارتي ديمقراطي كردستان بوصله خويا سياسي جهه راس ماشي اگر هي يعني هن بارتي صازير خصنا دي هون تفلي بارتي اخو بكن
بگومان یعنی آرمانجی پارتی دموکراتی کردستان بونی خباتا دوزا گلی کرداش بونی کاری به نونرتیا پارتیا گلی کرد بکی گو بشه هری مازنج ملتی کرد بگومان هر کس دخوازی هر پارتی که امروز دخوازی پارتیا دموکراتی کردستان سوریا سیوانا همو گلی کردی سر بازا برزانی سر به خبات و جرسوزیا راس و کرداتی و پاراستنا دوزا کرد و مافی گلی کرد گوکاری به خبات ویا سیاسی بده باشا بمشه باشا ویا نتوی کردواری و کردستانی یا دوار نشتمانی سوری دا گوکاری بن هر دو خطاب به هورات مشینه و او یک استراتیجیا پارتی دموکراتی کردستان سوریا گو ام دولت سوریا شریک دوست و هواری خوی پیکاتی دین چهربت گو مافی گلی کرد دستور سوریا دا بیجسوان. بله. گلک سپاس جبو موسی عبدالباسط حما دم پولیتبیریا پارتی دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس جبو بجدار بوناتا. پیا دی روزانه نرخ کرستن خوارنه بلندکه و باجان سر ولاتیان فرض دکه بو صدما کو خلک باجار قامشلو یا روجاوای کردستان خوبشاندانه که لدیجی کریارن شارداری و پیا دی درکون به کو کارمندکی شارداری درکو و برسوا خوبشانداران بده. خلک باجار قامشلو روجاوای کردستان خوبشاندانه که لدیجی بریارن ریوبریا پیا دی درکتن و داوخوازه کم کرنا باجان کرن. خودان دکاندارن باجار قامشلو لبازار ناوندی یا باجار قامشلو سکناندنه که لدیجی بریارن شارداری پیدر دار خستن و نرازی بونا خواد دانه نشان کرن کو جبلی کریا سالانه یا کو خلق ددن ریو بریا پیدر باجان بشی وکی جدا جدا لسر خلق فرز دکن. خودان دکانان راگهاندن کو دلار امریکی لهمبر لیره سوریه هر کو دوچه بلندتر دبه و پیدر دست بدانینا باجان کریه. چه باجن کل سر کرستن خارنه این کوش در وی دورتین و چیجی باجن کل سر دکانان برجای بلند فرض کرنه و دبه سالانه هر دکاندارک جبلی کریه 200,000 لیره بده لینها بریارک نو درخستنه که هر یکی دکانکی کری بکه دبه 700,000 لیره به شارداری پیاده دن جعالی خوفت تو کارمندکی شارداری پیاده برسفا خونشان داره یا که بهتری جسه دمجمیران دریش کرنه ده تزانین که روشه جیان روژاوای کردستان روز بروز خرابتر و آلوتر دبه و روزانه پیده نرخین کرستین جیانه وکه سوتمنی و نان و شکر بلندکه و باجان بشیواکی بی سر و بر سر خلک فرز دکن. دما که دم سال تونه و خلک پیوسته با آلیکاریه نه به بلند کرنا باجانه. سیاستمدارکی کرد بیجه کوپک که چاوره فرمانا پازارن ایران دکه تا کو جنگل دجی هرما کردستان را بگینه او جی جبو بجی کرنا پیلانک قریج یا ایرانیه. سیاستمدار کرد عبدالرحمن گلود بیجه پکک دم نهادت و آمادهکاریان جبوی بجی کرنا پیلان ایرانی لدجی هرما کردستان کریه بتن چاوره فرمانه جپاز دارن ایرانی دکه. عبدالرحمن گلو سیاستمدار کرد دبیجی کو ایران ریگریه لپیکینان حکومت عراق دکه و ایران به پوست سروک کماری بو برهم صالح رازی نابه جبر ایران دخوازی بریار سیاسی عراقی و تبع دسالاتین تشریعی و تنفیزی و دادوری عراقی کنترول بکه پککا امراض سرکه جبوی بجی کرنا پیلان ایران لعراقی و ارکه پککا درست کرنا فشاری لسر هرما کردستانه. هروها سیاستمدار کرد دبیجه کو آستما او پیلان ایران سر بکوه جبر آلیان عراقیان سر به ایرانی و ده رکابری هلبجارتنین انجمن نونرن عراقی ده بسر نکتنا هر سی آلیان کو سر کفتنا ده هلبجاردنان ده رازی نابن ببنا دارو دستن ایرانی و تنازل جه شایستین خوین هلبجارتنان وین سیاسی ناکن. سیاستمدار عبدالرحمن گلو گوت کو ارکه پککا ده پیلان ایرانی ده اوکو لهرما کردستان دست بکاره تک در بکه و ایریشه لدجی هرما کردستان بجی بکه بتنه ده دما نهاده چابره فرمانه جپاز دارن ایرانی دکه تاکو پیلان ایرانی بکویواره بجی کرنه ده جبرتوا آمدکاریان جالی پککا و هاتیه کرن. وجبوی پرده پوشکرنا پیلان ایرانی لدجی هرما کردستان بریا دمکه پککا و باسکین خوا دست به پروپاگنده کرنه کو پارتی دموکراتی کردستان و هیریشی چکدارن پککا بکه کو بخور استیا بویاری اوا پککا و پیلانکا ایرانی قریج لدجی هرما کردستان بجی بکه و بتنه چاوریا فرمانیج ایرانی دکه. کاجاکا کوما جواکن کردستانی داخیان یک بلاف کربو تیدا توا راستیان بروواجی بلاف کربو گوت بو
کو پارتیا دموکراتا کوردستانی ئامادەکاریان دەکەیت و جەنگێ لە دژی چەکدارین پەکەکە دەست پێ بکێ ئەوژی بێ هەماهەنگی لەگەڵ تورکیا. کەجەکە گەفا ئێریشکردنە لەسەر قەوارەیە هەرێما کوردستانی و دەستکەوتێن کوردان لە باشووری کوردستانی دەدێ دەبێشێ ئەگەر پەدەکە لە دژی چەکدارێن پەکەکە شەڕ بکێ وی دەمی تەبە هەرێما کوردستانەوێ بکەوێ بن گەفا جەنگێدا. هەروەها کەجەکە دەدەخوێنیا خۆدا تۆمەتێن دوورژ ڕاستی ئاراستەی هەرێما کوردستانی و پێشمەرگەین کوردستانی کردبوون وێ ڕاستیل پێشیارایە گشتی ڤەدشێرێ کوپەکەکە بخۆ ئارامیە هەرێما کوردستانی خستیە مەترسیەدە و چەکدارین پەکەکە بەردەوام ئەجەندایان تورکیا و ئێرانەی لە دژی هەرێما کوردستانی بجی دەکەن. کەجەکە دەدەخوێنیا خۆدا گوتبوو و هەفتەمێ پەکەکەوێ دەوڵەتە تورکیا بە هەرفێنێ و ژناف ببێ پارتیا دەموکراتە کوردستانی ئاستەنگیان لە پێشیە vê پاڵەوانیە پەکەکە دروست دەکێ و ڕێگریە لێ ژنافچوونە دەوڵەتە تورکیا دەکێ. لێ ئاراست ئەوە کوژدەما پەکەکە هاتیە دامەزراندن و حتاوەکە ئیرۆ کو بەهتر ژێ 40 ساڵیە یەک بۆست ژخاکە باگووری کوردستانی ڕزگار نەکریە بەڵکو بەردەوام جوانێن کورد دخستنە قوربانی بۆ پاراستنە جەندەرمەین تورکیا. عەبدەڵا ئۆجەلان ڕێبەری پەکەکە بە زمانی خۆ دان پێدان کردیەک و پەکەکە کاریە بەهتر ژە 15,000 جوانێن کورد تەسفیە بکێ دە هەمان دەمێدا داخوازە لێبورینە ژدایکن جەندەرمەین تورکیایان هاتنە کوشتن کرد بێک و داخوازە لێبورینە ژیەک دایکە کورد بکێ. پەکەکە تەڤە ڕاگەهاندنە خۆ خستیە خزمەتە پڕۆپاگەندەیە دروستبوونە شەڕ و جەنگێ و ئاراستەکردنە تۆمەتان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان ئالاوێن ڕاگەهاندنێ سەر بێ پەکەکەوە پڕۆپاگەندەیەش بۆی دەخوێنیە کەجەکە دروست دەکەن و پلانە دروستبوونە شەڕ بەڵاوکردنە وەکە ڕاگەهاندنە پەکەکە دەبێژێ شەڕ لە 15 نیسانێ واتە vê mihêvê dest pê bike ژمارەیەک پێشمەرگەیان سەر بێ پارتی دیموکراتی کوردستانڤە لە دەڤەرەکانی ماسەوێ وەرنە کوشتن بۆریە هەناردەکردنە نەفتا کوردستانەوێ وەرێ تەقاندن بۆمب بە ئۆتۆمبیلەکە سڤیلاندا وێ وەرێ تەقاندن. پەکەکە دە بەردەوامیە دەڕەوێن خۆدا دەبێژێ پشتیوان بویەران ژوورەکە هەفبەش ناوبەرە پەدەکە و تورکیا دەوێ وەرێ دروستکردن و هێزا زەیرەبانی یا کوردستانەوێ ئێریشی ناوچەین و هەڤە چەندین ساڵت بندەستێ پەکەکە دەنا بکێ وێ چەکێن گران لوان ناوچەیان بجی بکێ و پەکەکە لەوێ درێژیت خوازێش بیرە خەڵکێ ببێ و ڕایە گشتی بشێوێنێ و هەبوونە پەکەکە بخواد نابەخاکە هەرێما کوردستانێدا لە دژی تەبە یاسایەن هەرێما کوردستانیە و هەروەها لە دژی تەبە یاسایەن هەرێمی و ناودەوڵەتیە. تماشاوان برز نهاجی مامۆستا عەبدوڕحمان گەلۆ سیاسەتمەدار میوانێ منە مامۆستا عەبدوڕحمان دەمەتە باش بە سپاس ji bo ئامادەبوونا te. Plan û pîlana Êran û PKK ya li dijî Herêma Kurdistanê ya nû çi ye gelo? Piştî navê ew cenga niha ya Rûsya û Ukrayna rewşek nû li rojhilata navîn tê peyda kirin. Yani ew rewş karvedanên xwe li ser rojhilata navîn wektî bi dijwarî dane. Li hemahengiya navbera Rûsa û Îranê de wê bigê astek bilind. Yani wê bikevê astek bilindtir ji berê yani ji berê wê baş bilindtir dibe. Yani wextê ku serkirdên PKK lêdwanan didin bi rastî ew nizanin wê çi pêşiya wan e lê yani heta wek dibe ferman ji ware were bê erkê wan çi wî çi bikin ew bi xwe niha nizanin. Lê zanin ku wek dibe Herêma Kurdistanê dikeve pêşiya wan de yani wextê ku navê Demokratîk Kurdistan dibêjin babet ne Demokratîk Kurdistanê ye ne ji dûr û ne ji nêzik belkî ji dûr nêzik erê lê babeta wan armanc Herêma Kurdistanê ye qewara Herêma Kurdistanê ye ya ku Îran bi proje xwe şîe mezheb ya ku sînora dibizêne dixwaze derbasî her cihî bibî ya ku berê jî em li ser vê babetê axivîne lê ya tişta ku îro rû dide tişta ku îro rû dide Îran dixwaze ji vê hemahengiyê feyde bike ev hemahengiya ku ketî astek bilind de bi Rûsya re jî feyde bike û Rûsya jî newekî berê neçar e qebûl bike hin daxwaze Îranî qebûl bike ne tenê
لكردستان جي وكاكو تيغوتن بلكي دبيجن بلكي الكرباخ جي الشر النوبي لنا برا أرمينيا وتركيا دا جبر تركا ري لبر إيرانيا قرت دوي وان دفرين كوهاتي دا جير كرن دا يعني كرباخ وناخشيفان بهذا قريدانا أذربيجان يعني تركيا كتيا سر سينوري أذربيجان تركيا نلسر سينوري أذربيجان بو نها تركيا لسر سينوري أذربيجان إيران دخوازي في بالانسي بشكيني اف بالانسا قناغا بري شر اوكرانيا ايران دخوازي بشكيني العراق يجي بشكيني والكرباخ يجي الاذربيجان يجي بشكيني العراق جبولو يعني جبو فيكي ايران لا العراق ما مستعب عبد الرحمن العراق ايران تش دخوازه يعني بربجيرك كي تشاوا جي حكومه العراق را دخوازه تشما لدجي بربجيرن بهداك دردكفن ورولا باكيت فيا كده تشيا لا عراقي ايران ناخذ يعني تشروكا ايراني يعني جدا خوازا ايراني يعني بروبلما ايراني نسر كوماريا يعني مالكي بسرك وزير دا خوازا ايراني فقرتنا بريارة سرورية دولة عراقي بتمامية يعني سركومار لقل بريارة برلمان ندستي ايراني ايراني في الشريدة وقت به شكست الشر البرلماني ده اللي دوجي عراقيا شكست لفيدي سيهزين خرط سيهزين لسر عردي شيعة مذهب وكرد وسنة او جوي تنازلج ايراني رنكن براحتي يعني او جي استحقاقاتي واي هالبجاردني هنا يعني زحمت يعني ايران وي هولين حتى داوي بدي كو نهي حكومتها عراقي بتشكيل كرينيا بك ما مستع عبد الرحمن وي هولين خوبك او هول وي بسركه فنيانا لفر وك وي دبي زحمتي هبه لي ازباورناكم وك نيرين وك ديتن ازباورناكم امريكا دستوري بدي كوكاربه ايران يعني عراق تيك بشكيني يعني عراق نها كسرو كومار به هالبجارتن تاني سرو كومار به هالبجارتن معناه يعني تي واتاك وايران عراق درد كبير يعني يكجار درد كبير ايران قبول ناك درد كبير برينها بلكي ما لسر لدوانا كمالكي ما خن بري سالك يبو ازدبيجم بوكو ايران دركبي وين سر لاشي عراقيه دركبي يعني ايران قال لك خساره خدانه ايران زوز درنا كبي وامريكا استراتيجيه امريكي دستور نادي بايدن دستور نادي كوماريا كوكديسه يعني وقت به دستور خد بر خربرتن ودستور ايراني بدن بروسيس سياسي ريغري اللي بكي جبرناها حزيرانا به هالبجارتنين امريكا جوار وا هالبجارتنا رد بيجن هالبجارتنين نوجن ين نافين يعني دو سال دبن يعني دوان هالبجارتنا دا كونغرس همي دبي جمهوري وبرلمان دبي مجلس نواب دبي جمهوري وحتى سروكن مقاطعات سروكن ولايات جيتين بوهرتن لصالح الجمهوريه لفر بايدن نكا نم تستخ يعني بايدن تي تسجريدان يعني سياسات دربا يا امريكا بكبيت دست كوماريا دا حزيران بيدا جبو حمو حساب خد كي بايدن حمو حسابات كي كو يعني كو كاربي نيف توازنه كي بكوماريا رشي كي جبو نشكي يعني سروك زعيد من سروكا وزعيد كرين سروك بشتي حزيرانا بي جبو از باورناك دستوري بدا ايران كو وقت بوضع عراق تيك بدا يعني جنهري بروسيس سياسي هرس باشا ما مستعب عبد الرحمن د بوستك خدت بحثا قفو تهديدين باكاكي لسر هريما كورساني و اماجا كريا كو باكاكي البندا ساعة الصفر يعني مجمير صفرك وحطاكو جنگي يانجي إيريشي يان شر لدجي هريما كورساني رابگینه باشه ام دخوازم برگولی سرویه که تو راوستیکا آمادکارین پگه که جوی شریره چیه چما تمی خواه دخوازم ببین دستک به دست ایرانی لدیجی حریم کردستان دخوازن
قوارەیە هەرێما کوردستانی تێک بدەن. بەکەکی بەلکی ئەو جیاوازی ئەو جوداهیات ناوبەرا من وەدا لەسەر ناسکردنا پەکێکە ئێمە ناسکردنا مدا یعنی خوێندنا مدا پەکێکی بخوا بێ بەریارە پەکێکی خۆدان بەریار نینە پەکێکی بەریارە خۆش دەوڵەتی داگیرکردن کوردستانی دەستینی بەرین هەمە گوتی و ئەم تکرارش دکرد يعني پەکێکی لە ئەیرانی پاسدارانە لە پەکێکی حەشد شعبی العراقی پەکێکی ئەتە تورکیا پەکێکی شانازیە دکێ لەسەر زمانی سەرکردەین خۆ نووسینۆری تورکیا دپارێزی ئەو برەنگ و دەنگ شانازیە دکێ و سینۆری تورکیا دپارێزی پەکێکی لە سووریا باسیەسە یعنی پەکێکی بێ بەریارە پەکێکی دەدێ یعنی ڕاگەهاندنێ دە ئەو لێدوانێ پو دەدن ئەو نەی پەکەکینە ئەو یێ دەوڵەتێن داگیرکردن کوردستانێنە لە دژی ملەتی کورد یانیژی دلی تەفگەرە سیاسیە کوردی لەڤێر تشتاک و ئەم دخوازن یعنی پچێکی وەکی بێ ڕۆن بکەن پشتی شەڕێ یعنی لازمە هەر جارێ ئەم بەئاخەبن ئەم زانبن شەڕێ رووسیا ئوکرانیا قوناغێک نو دامەزران گەل دنیای د مەسەلاتی کلیە ناودەوڵەتیدا یعنی مەسەلا ئێنێرجی و گازا سروشتی و یانجی نەفتێ أو استراتيجية وعلاقات دولة جنوبة ترسيمكي جنوبة أرابكي يعني هو بلكي بيسبري چند رجا وقتكو بأمر إيراني وقتي مشكي حوسيا چون هندك جدرن انرجي السعودية شر هات سكناندن اكثر شرهات سكناندن يعني أمريكا يعني جلفر أمريكا دستور نادي جدرن انرژی لجیهانه نه آرام بن امریکا و آرامیه پیدا که لحمی دبرن کو انرژی جدر دکوه جبو ولوجی و بلکی جبو ولوجی هرما کردستانی وقتی به اوجی جدرک بنگهیه جبو غازا سرشتی پدی اوروپا و حتی آذربایجان جی 16 میلیارد سالانه يعني ما مستعب عبد الرحمن اگر إريشك بيجن قفق لسر هرما كردستاني هاد في جاري امريكا و بيدق نمينه يعني وكو صالة 2017 نامينه و هولا باراسل هرما كردستاني بدا لقوين ناريناته بلكي دو سياسات جارنا دو نچاره لدفي مسألة ده مسألة وإنرجية ومسألة جرينجيا إنرجية وعندنا إنرجية الأوروبا وجرينجيا هرما كردستاني من اللي وقت باوريكا كل صديق صد وأمريكا دستور ندي أف جفن بككي هرن سريع وبككي بخو جفن وجف إيران نجف بس تشتك نقطك هي أو جوي بيشروج البرجوانديا ملتي كردبي تركيا وإيران وين الهاف كابن تركيا إيران جاف باش قدبن يعني إيران أشكرا لقل روسيا وتركيا لنجك دانيا الآلية روسيا لنجك دانيا الآلية أمريكا وين نتش سري يعني وين تركيا وإيران وين ناكوكيد نافوادا تشيبن للسر أستا سوريا جوي ناكوكيد نافوادا تشيبن حتى للسر دوزا قال كردجي دوزا كردي لسوريا دا جوي ناكوكيد نافبرا تركيا وإيران دا قيدا بن أوجي برجوانديا ملتي مش برجوانديا دوزا ما بله داوين برسيار مامستا عبد الرحمن هردم سروق محسود بارزاني رادكينا كو شر براكوجي ايدي هلا صوره دهمان دمي دجي هرجار يعني دبيجا كو نابه باكا في هالوستي استغلال بكا تجي دسبيكا خفتنا خود تبحثا لدوان سركرده وفرمدار باكا تبحثا وان لدوان انكر داخوانين وان لدجي هرما كردستاني يعني هافكيش اف معادله وتشاوبه باكا بانك امبيجن قفان لهرما كردستاني هردم دكاتو بيجي دستكن بدست ايران وتركيا وريجيما سوريا هرما كردستاني جي دبيجاكو شاري بركوجي ايدي هلا صوره اف هافكيش وتشاوبه قالوا اف هافكيش شري باكاكا يعني ام هناك بتوجك لكن شري باكاكا نشري باداكي وباكاكي شري باكاكا شري دولتي داجر كرين كردستاني وتفقر ازادي خوازيا كردستاني
نشر پدکیه جبو امش هف درخ مش هف جدا بکن PKK رخصتنك تيروريستا بيغوما تيروريستا وامريكا تزانج تيروريستا امريكا وقت درباسي سوري بو امريكا قلت لسر زماني سر كردين خود قول شركي قريجة دستي قريج آلاف قريج يردفن جيبو امتيدا بشغله يعني بالتيروري الشر التيروري بك امريكي لفر شر PKK دوید چارچوبه شر دوجی تیروری دبی یعنی هما هنگی لگر ارتش عراقی به هما هنگی لگر حزب ناف دولتی به شر PKK نه پشمرگه تانی شر PKK بکن یعنی هما هنگی او هما هنگی ناف دولتی او هف پیمان ناف دولتی یا العراقي لقل حكومة عراقي لقل جيش عراقي لقل هريمان كردستاني دوی شر PKK وكم PKK جاخا كردستاني ده قالك سپاس جبو ماموسا عبدالرحمن قالو سياسة مدار كرد قالك سپاس جبو باشتر بوناتا مالباتا شهيد فرهاد محمد علي شهيد سرهلدانا 12 آذار سال 2004 و خوندنك جبو وجاندنا 18 سال روجا شهيد بونا وي بلافكر ده وخوندن ده مالباتا شهيد فرهاد محمد علي گوت وكو رزگرتنك لجان پاک شهيدان سالروجا شهيد فرهاد محمد علي وشهيد سرهلدانا 12 آذار 2004 بخواندنا سورة الفاتحة لسر گورن وان وجاندن مراسم وجاندن روجا اینه دمجمیر 4 بریواره رکفتا 8 و مهل لسر گورا شهيد فرهاد محمد علي بخواندنا الفاتحة لسر جان شهيد و بریوا بچه رخصتن هولره ین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خوندنک جبو و جاندنا چل روژیا اندام که انجمن هرمی یا پدکسه بلاف کرد. رخصتن هولره ین پدکسه جماوار کرد و خوندیکر جبو و جاندنا چل روژیا کوچا داویا خبرکار راغب فرحان بشار اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و جاندن سبا پنجشنبه دمجمیر 8 شوال لأوفیسا رخصتنی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهولره لفولکای زراعه لسر ریا 40 متری ده وره لدار خستن. هروها رخصنا حسک یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خوندنک جبو و جاندنا چروژیا خبرکار راغب فرحان بشار بلاف کرد. رخصتنا حسکی یا پدکسه جماوار کرد و خوندیکر جبو و جاندنا چروژیا کوچا داویا خبرکار راغب فرحان بشار اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کرد و جاندن ده روژا اینه دمجمیر 3 پشتی نیورو لوفیسا رخصتنی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا الباجار حسکی تاخا کلاسه 24 ده وره و جاندن. رخصتنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه شینا اندام کمیته ناوندی اندام کمیته شاخی محمد صالح داوود لدارخست دشینه ده اندام پولیتبوریا پدکسه محمد علی ابراهیم هر دو اندام کمیته ناوندی حاجی کالو هیام عبدالرحمن بجدار بون هر وها اندام کمیته هرمی و کادر و لاینگرین پدکسه و روشنبیر و کسن جواکیجی ده مراسم شینه ده بجدار بون. اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه جارکر بحث جیانا اندام شاخی یه پدکسه محمد صالح داوود کرد کوچ دسپیکا جیانا خود سال 1968 ده تبلی رفن پارتی بویا. محمد صالح حاتين عسكري بابي وليد
اندام کمیته شرخی پارتی مفاد کردستان سوریا باوی ولید ناصری حوالی که کوشر و خوات سر ماهای دریجی کرمن کار و خوات همین دبرین کردستان روجاوا هر و هر شما پایتخت جهه گلکرد داجیان باوی ولید کار و خوات دارد کاری کردی سری بازار برزانی نمر حمید را خبرچه مناضل بو ناسکری بو باب ولید کی حیلکاری پارتیا خو ریبازا خیا ریبازا گوسر کار کرد جبروی مالا باب ولید قریب وگو محرک وگو بارگی پارتی میوانداری و خلقین ما حوال ما دوستی وی هر دم کنجبین قلماروی باب ولید ناسکری بو انسانک دواره جباکی دا جیه خود نفواتر خودیدا گرفتی هم واره قصدی و سیاسی و تنظیمی دا و هم واره جباکی دا قال و خواد کرد ایک صلحچی بی ناف خشکی مدا ناف ملاسی مدا جبروی که رو لکی اخویا ماصل جهبو باب ولید همی قادن خبات و کار و ندار دا جیه خود گرفتی بود خاطی شاندان بین ماوین واد سال قروری دجی رژیم اسد رژیم بعثی همین جهاد نه قوتا داد نه مازن داد شارع داد جاده داد قرآن داد خبات کو کار بر دوامی بیر واسطه باب ولید بروی کی یورو ان بخیاوی دانه دل کی غمگین باب ولید جه خل دل مدى حشي ام ريجن ساخر نه مدى دين دي ام جرا ريجن او دوزا باب ولید چوپان دي ام وي دوزي بر دوام حتى هنا تا پیک آرینا ما في روايه گلی کرد ام سرساخیش خراوش همه حوالي خرا مالبات ويرو بنمال ويرو وزار ويرو خلقين دبري تواي باب ولید ناصر سرساخیش همه رام خاطر جهه و بهشتا فريد خود تعالى جهه بي خوش کی بهشتا فريد ان شاء الله و سرساخی دوباره شکر تواي را افدمک و گروپین چکدار گندوار باجاروک عن عیسی ارمانج دکن جدرن خوجهی دانزانین کو گروپین چکدار به توبخانه گران ریا انفورا ناف دولتی و گندن المشرفه المعلق و سیدا لرجالات عن عیسی به توپان ارمانج کرن ده انجام ده زیان مادی رودان هر وها ده هفتیا بوری دجی ده انجام توپ باران کرنا گروپین چکدار جه گنده البیدا دوزاروک به گرانی بریندار ببون لگندوار عفنی روجاوای کردستان شهر و پفچو نوار گروپین چکدار خوب خدا رودان در جامعه ده هجمارک چکدار هاتن کشتر و بریندار بون جدن خوجهی راگاند کدوه ایواری لباجاری که میدان که اکثر نافچه شهرها و شهر و پفچون گران نوار چکدار گروپا فیلق الشام بخودا درکتن در انجام وان شهر و پفچون ده چکدارک هاتن کشتن پین چکدار دنجی بریندار بون اونا جاره یکی کو شهر و پفچون نوار گروپین چکدار بخودا لهرم عفرین درد کفن ده انجام دواتین سویل دیبنا قربانی سرباری بلاونا مطرسیه ده نوا شینین گندو باجیر هر وها گروپین چکدار امسر اپوزیسیون سوریه لباجار سریکانی روجاوای کردستان با ارمانجا دزی و تالان کرنه دو جهه شونواری تک دان جدن خوجهی راگاند کو گروپا چکدار یا بناوی الحمزه جبو دزیا پرچین شونواری دست به کولاندنا هر دو گرین شونواری ین لتل الذهب و تل الفخیره لگند تل حسن لباشور باجار سریکانی کرنه به که هر دو جهن دیروکی تک دانه جدما کو باجار سریکانی و گریسپی کتیت بن کنترل ترکیه و گروپین چکدار تا روژا ایرو کریار و بن پیکرین چکداران یک روژه نهاتنه راوستاندن. تماشاوان برز به وی آوهی هم گشتن داویا بولتن اخواه هر شاد و بختور بن.